Vidím typka, tu je za stromom. Počkej, on je šustý, vedu? On je šustý správný Juni, kámo. Zmrdel. 2v2. Jsou tady, kámo, za tím kamenem. On je začal tlačit zóna. Ne. Poďte, tu dáte. Dobre. Nok. Nice! A poď, hlas. Kamen nok. Ešte jeden na tom kameni. Jo! Yes! A absolútne mu to nepomôže ani o 5 divákov, ale proste to dá, lebo sa cíti dobre asi. Radšej by si to robil, kámo. Radšej sa spýtaj o radu a viac si to pomôže, jak tu dať link proste a nezískať za to nič, dostaneš ban, dostaneš blok a budeš spokojne takisto. A očividne ma to len presvedčí, že proste nikde to nedotiahneš s tým streamom, keď proste robíš hento. Lebo proste nemáš IQ, chápu. Typek 10 ročný, vieš? No tak nemá nejaké štúdio klavír proste, či jak to volá. Na čo to proste robíš? Tak nech sa spýta radšej o radu. Joj. Ty máš tú istú jemku, jak ja? Môžem 16, tak áno. Toho si Najprv som mu kúpkol jednu onaj, Panzerfaustom a tomu som ho dorobil. Tak jak oni na mňa, tak ja na nich. No povedal za Tu viem kričať ešte silnejšie, takže uvidíme no. A keď rozprávam takto, jak ma je dobre počuť? Aha. Neviem, ale to nás chlapi. Ty si taký to prečo by si robil? Ty to si čo spravil mi povedz? Tak ja ti tam namierim rúru veľkú ako a ty idem pred ňu. Ty kde to sú? Opa. No ja idem k tebe do budovy, ty to máš tak rád. Idem hore na poschodie. To je niečo dobré, lebo ja mám že SLR-ko s 8, to neviem. A my ideme nahoru. No sa už tam je busa. Nice, vektorko. A vidím ho vnútri v druhom baráku oranžova. Dobre, ja mám iba SMG. Ide hore na poschodie. To ty? Hej, tu by som prešiel do tej druhej budovy, kámo. Ja chceš takto čapku? Dobre si môžem. Ja som niekomu však ja som dostal vymasírované do chrbta. Strašne. Ale že žiješ, nie? Hej. Keď ti niekto strieľal, tak nevieš strieľať. No nevie no. No jo, tam je no, v oranžovom. Snajperku z mafie. Za jeden tvoj mŕtvý. sap. Kde je v tom dome? Čo poku, niekto, neviem. Musím si láhnuť a odísť. Radinko no. Poď Radinko. Nevieš hádzať granáty, aby si vedel ty. Ty si... Dobre. Koziak SVK a Radinko, bodaj by ste išli do... Nevadí, dám full webku, už v živote ma nesnajpnú. Ináč rohlíky má valid point za mňa. Ale môžete si ísť kúpiť ináč kvapku na rohlík, nevrozím sa. To furt sa dá kúpiť? No jasné. Čak to tam bude furt? Furt tam bude, hej. Áno. Či nie je to žený ruksak, je tu Bearhead. Myslíš, to život to neprídu teraz s tým snajperi, ti hovorím, to... Keď zrobíš dobre, dobie zvučné, všetko, nesnajpne. Možno prídu autom akože možno prídu autom akože. Potom možno aj autom by mohli dojsť, ne? Akože autom možno dojdú, akože prídu. Dragonov alebo M24 chat? M24. Dragonov ten typek zas, ne? Hrá zas? Ne, zoberiem toto. Ale tak to je asi skôr ten no, half grips. No keď, áno, ale tak lepšie aký. A im ti aj half grip možno. Kamo nejaký pestuje, daj ho preč od mikrofónu. No to je keď čo robí behind the scenes akože tých beatov legendárnych čo robil, vieš? Že on to ako keby len poskladá. Crazy Romanov. To bol dnešný PUBG, aby ste vedeli. No, už sa neukáže nikdy, kamo. Nikdy. Takže tam počkaj. To pozri mi, kde sme. A ty ma tu resneš, ale klikšili. No je, neresnem, lebo typek si škol za kamienu. Ty najebal ako? Ty ma nevieš veď ma finišni! Čo ti je? Crazy Romanov. Slepý Romanov sa predá, no ma ti zaplatím rename. To sú oni dvaja, Kouril, kamo, a Romanov, kamo. Ten Johnny, čo nás snajpil, kamo, tak ten bol legit dospelý, ten nechodil už ani do školy, tak ten je totálne, že opozdili v hlave, podľa mňa. To je guma, no, to je full guma. Tomu som nepochopil absolútne. Možno požiadame, keby o ten PUBG partner, aby sme mali matchmaking delay, kamo. To by bola matchmaking delay si nevieš nastaviť teraz? Nemusíš byť PUBG partner. A vieš, a chlapi normálne prídu, že v CTRL, kamo, že on ani nechce skúsiť fightiť fair. Áno, normálne čakali pred tým šutrom tam hore. On príde proste v CTRL. Nek slízák je debil. Nič, tak nevedia to hrať, vieš čo, toto robia fakt iba ľudia, čo nevedia hrať. To není nič o tom iné. Keď nevieš hrať tú hru, tak hráš takto. Ide na aute, zatrubí, šmykne a ide fightiť. Tak aspoň poviem, že proste pohoda, tak
mám nejakú šancu, ale on sa plíži cez celú mapu v lese. To nič, pohoda, kámo. Too fast, too furious. Stoj. Ty tam niečo letí. Vidíš to? Dušan, Nordwest, bum. Nejaký zmrdi. Nordwest, pozri sa na Nord 305. Ja mortar pustila. A to majú fighty, kámo. Majú, no hej, ale ja by som zobral nejaký cover najprv, lebo... Má hit. Ty Nemrtvý. Ale neohľadám. Nenauru. A to ten airdrop vybrali. Ďalší. Koľko nadmieruješ? 2,5. Baba. Hit. Ja ho mám zle, ja mám zlý angle, čo strašne. Dostávam som... Nie. Jak ma vidí, ale... Má hit? Zdrhol, či je tam furt? Neviem, motorka. Má hit? Ja tomu nechápem do p***u Odjeb mu auto. Dvaja sú tam. Ja, nech nemajú jak ujsť. Kamera? To je p***ta! Syn! On len tam trčí hlavička, kamo, jak p***. Ja to vidím, no ja sa snažím, ale kým to stihne doleteť, on už šťupí, vieš. Ja to nemám na to silu, ja neviem strieľať proste, PUBG proste na diaľku mi príde. Ja neviem, či mám brať 8, alebo čo mám brať. Tá hlavu. Aha, najebal si mu, no. Má trojkové veci na ten kár. Už nemám helmu, ale on má trojkové veci. Za nami v meste. Nemáme auto, či? Nemáme. Oni dojdú z tej zóny, kámo, to môžeme vybrať typko. Jako mám dojsť ďalej? Tá zóna ide aj po nás. Ide auto, kámo. To skúsim ho snajpnúť. Dostal nahulené, ale mám tu ešte kamarátov v lese. Dobre, nevidel som nič cez listoček. Nezabil. Ja to viem ísť za rič, ako to je. Ja som mŕtvý, oni nás držia pred zónou. Chod za rič, no do vody. Za riček, ale tí, čo sme strelali pôvodne po nich. Ja, ty nestrelajú sem. No po mne! To po tebe je p***a, nie? Nie! No. Kamo, títo tam, čo sme strelali po nich, bo mne strelajú. Dobre, nič, poď ďalej. Asi zmeniť scénu? Ne, tak teraz sa cítim, že som silnejší. Ja som si nezmenil scénu. Ani ja. Ale ako fakt to pomáha, kamo, ja som si... Ale neboj sa, ja už som na reporte, toto sme som doručil. Stream snipery, I don't píči. Ja im to zrobím rád proste ťažké, chápeš? Ale ten koužil, ja som to spravil všetko, že som vypol zvuky, dal som webku, padli sme do p***a, on prišiel cez pol mapy a CTRL cez les ma doplazila na základ. No však jo, to je úplne f***nec, kámo. Tak predtým tak som si povedal... Kouřilo vybieh ležiť na kouřil na nos, ako fakt. No, tak som si povedal, že ty ideš a že som mu povedal, že dokým mi dostane ban, takže nebudem spať a budem o to usilovať, aby dostal ban. Kamo, to kde je k***ona? Však my ideme hodinu a pol až 2 hodiny. Ideme do Trnavy, no. Aha, čo? tak to ne, kámo. Tak to tady ne, tak dál. Do stadionu, kámo, stadion je náš. Ale na strechu stadionu. Go. To budeme čakať jak p***e? No jasne, tak lanovka, normálne. Lyžiarsko. Idem posledný? Čo si povedal? Kam, jak to funguje? No Včko musíš dať. Kamo, To je tá sona! Hity! Žužák, tu behá, sám! Oranžová! Hit. Počkaj, tak jaká strana? Dvaja! Tu je druhý! Čo ja dostanem na p***. Bacha, máš málo. Yellow. Smoke, daj mu smoke! Pipik! Chyť ma Kamo, za ale pipik! vy musíte tie guny brať, kamo, tie smoke guny. Jedného som noko koko. Oni nám prídu, kamo. Jo, no, oni si... Odkuď. Kamo, čo robí ten s autom, je mu jebe? Jsou v tom baráku nebo vzadu? Ne, vzadu na kopci jsou, kámo, tady. Přímo na pingu, kámo. Au. Já jdu, kámo, na druhou stranu. Asi nejsme v zóně, by the way. No musíme ísť, no. No tak jdem rovnou. Já zkuším tady dolů, chlapi. Pojďte zkušit tady dolů. Jdem z té auta asi. A tak Dominik ho má už vypluté, to už je asi. Aj ty to ďalšie auto. Jdeme pešky. Či? Jo. Já se spojím. No presne ten. And affordable! Auta! Tu rozválený. Cez cestu, Kde je auta? jak srnka. Vidím. Tuku. Před náma, kámo, na modrý někde. Vidím ho, tu je. Ukáž. On si tu láhol. On ma videl. Je to majster. Na žltej leží. Ale on leží, Miken, on leží, chápeš, že je prone? Vidíš, je hore. Jo. Nevidím. Jo, nevidím. Hit. Tu je. Vidím ho.
Mám ho! Kámo, Nice. se děje? Jsou 2 metry od vás. Pipeta. Boku ďalší tým? To smokněte mě. Smoku, kámo, klid. Idem po něho. Stoj, pojď tu! Zidane. Dobre. A to nejde, že jste z 5 stran, kámo. A ich nikto nestrieľa, či čo? Kámo, ozlena. Nemáš tam nejaké nejdy, že by som tam nahádzal? Oni sú rožoví, jak... Máš tady také pojď se vzít a vedu smoky, kámo. Kde? Na pipete? Tady, na Pipetovi, tady. Jdem tam. Jsem Kámo, pobral já po smoky, někom kámo. nestřílem a dostanu. No, to je moje, to je jedno. 1, 2, 3. A mám! Ty p***o! Hovno, Nice. tak jdem. 2. Dva som dal, no. Po ně střílí zas Ale jenom z nok. boku někde. Nie, jeden bol kill a druhý bol knock. Hádžem nade. Počkaj, Dušan. Prečo na mňa? Zezadu zase. Tu není nikto. Tu už nie je nikto, no. Pevně si Dahni. dokáte ruka. Zepředu, Nie, kámo, toto nie je zepředu. dobré, toto nie je dobré. Pláhnuť. Smoke. Ja mám nade. Ticho. Ne! Kámo. Ty k***te. Ty dobrý hovny. Ty si je... Ne, neplentol som to! Neutekaj! Neplentol som to! Fakt, kámo, Dominik, já ti přísám, ty s granátama máš fakt jako problém. Kamo, Aj s tvrdými drogami. jak s panikárom. Jak počuli iba Kámo, proste tak to pípať. začalo pípat. Lebo to je smrteľná kombinácia Dominik a vybušniny. Ja neviem, kde mám ísť, my sme úplne strátení. Počkaj, urobím cestu. Pojď tady dolů, tady máme Riček. Poďme. Budeme řešit jenom ty vzadu tady, by nás neměli vidět ze zhora. Tam je tým, ale podle mě kámo na modrý někde. Ale počkaj, jak to preplavame ako? Vo vode, aby neboli, vieš? Poďme po ten most poďme. Go, A tam není preplavame. zóna, tam není zóna, kámo. Ale tam není musíme zóna. pred... Je tam zóna. Poď, Ale neboj jsme sa. více, ale nebude tam chodit, kámo, že tady máme víc zóny u nás. Áno? No, na mapě je větší šanc. Ale tak ja som... Půjde k nám, kámo. Tu by som hral, tu mi príde, že to je safe proste. Kľudne tu, aha. A ešte aj vidíš na nich, tomu ver. Tuto je sa skováva za kameňom. Ja som fakt dobrý na Děkuji tom. vás. Nice. Vzal hit. A kde, Marke? Další kámoš mu Na tam běží. oranžovej, veď to vravím. Nepočujem. Na mne safe, chlapi. Jo, dobre, nice. Dominik má dobrý spot, no. No však tu budeš fajtiť, ale tu si proste bezpečí, chápeš? Já nejsem v bezpečí. To nie som bezpečí, kým ja nerozdávam nebezpečie, chápeš? Sú tam normálne traja, sú tam natlačení za tým šutrom, chápeš? Kámo, to dej. Nok. Nice. Dej mu smrdou. Ja neviem, či Miken, poď. oni mám povedal do chrbta, chlapi. Už ich tlačí zóna, chlapi. Tam beží, oranžová. Za tým ríčom tam je. Za ktorým? Dobre, to je záda, poďme pozrieť. Letí sem, padá kom. Ok, koukni se levou, Dominik. Odtud? No. To kam Dali sa ten padá? kopec. Poďte, poďme to stlačiť, to. Doľava viac? Tam sú ľudia. No. Tak tu Tu vidím dvoch na strome. Mŕtvi Dominik, dvaja, nice. na oranžové obalet. Nice. No, jedině Zóna, zabil, jo? ale. Za minutu až. Půjde. Skočili zo Máte skaly. jich daleko. Hoši, skočili zo skaly. Máte docela daleko zónu, zkuste Oni si půjdou ale dozad, kámo, já bych šel hnedka doleva. Tam, kde byli ti To je týpci. bugy. že- Ale to už No. půjde zóna, Miken tam už štípe. No ale zleva, Já vám právě to máme marknu blíž. Tak Oni zelená zprava podle už je půjdou safe. chlapy. Marknu jenom Já, zelenou. buginu na ty Ale na čtvrku, zelenou no, jdeš, to- kámo, tam ze Ne, zelenou nás tam zabijou přesně dozad, ne, jenom ne? abyste viděli, kde to už je. Jo. Aby Tu som si... skákali teraz zo skaly, tak pozor, aby to neležali. Tady budou. S hentými, to... No oni ale zabijí někdo, ne? Dominik, Kdyby som zobral to Dominik, buginu. Dominik vypol. No ale jednoho Á, jenom, už, ten už, druhý už. dostal no. Ne, ten druhý Dominiku, padol, 16, hneď ako zatím Dominik už- bil, tak už padol. 10 sekund, kámo, Dominik. Tunak padal Já tom jdem, padákom, máš auto, pozor. Tady tohle moc nice, kam jsme tady Počkaj, ale my sme bez Dominika, Ne, ne, prídeme. On přijede, má auto, tam bude hned. No, tak budu vedieť o nás, keď dojde autom, vieš. Tak počkej, tak jo, nechoď tam autem, Dominik. Ano. Ne. No tak to Čupni to. Ne, tam vidím, víš, že? Pojď jo. Nok. Hit. Hit, kámo. Poslal hit. Ten pokom strál, že Ty čo? Není, Ještě jeden, na ještě pole, jeden. alebo, jak tam běží. Ešte tam beží, bere auto. Ovoc přijel. Co na víkend? Niekto má správa viac. Musím to healnúť. To bude štípať už. Smoknout možná, jestli budu potřebovat Dominik. No, já jsem v pohodě, ale... Ja mám last heal mám. Já ti dám. Počkaj, to iba dopustím a idem do teba. To som nechcel. To nejde vôbec dopredu, vypeda. Nok! Nice. Budem fakt hrať DMR-ka, tá karka to je ťažko, keď nemáš. Tady je, kamo, tady je tým, by the way. Ale běží, tlačí ho zóna. Idem s těho Mikenu, robím trošku Mají tam dva taký... granáty, kamo. Tam to bude je žrát teďka hodně. Musí Nebo můžete jít zprava. Prava, mrtvý?
Nice. Ale to bol iný, to nebol ten tvoj. Tady byl Insta. noknutý, no, typek v těch... On bude ležať, kamo, v tráve. Jako tady jsme safe, Na druhej strane! Že to dostáhnou k Dominikovi. Asi hej no. On je tam, kamo! Nie, Mika, stiahni, keď smoky, môžeš. hoďte Nie, ja som smoky. dostal na p***u. Ne, já se pojď tady. Čakaj, Ja, Dušan. ne, Pojď ke mně. ja som chcel vrátiť k Presteš ho, Dominik? Skúsim. Kamo. Nemám healy, ale... Ne, kamo, odkud je střílí? Dominik, Ale- hoď mu heal, jestli máš nějaký. Mám, počujem. Počkej, ale já jsem tady safe, kamo. Počkaj, dávam healy a dám ti aj energeťaky nejaké. Ja Tak ty bez si- bežia toto zatiaľ zabíš. Si nejaké zomrem kvôli tebe, tak... Ja už ani smoky, kámo, že by som hodil do piče. A počkaj. Tu piči! Ty tak to je jaké unlucky, tu je Typek zľava, pušuje. Zľava, Miken, zľava. Pušuje. Knock! Nice. Voda vás. A zhora. Kamo, jsou za tím kamenem, ty skurčinama na nortu, kamo. Dostal double tap. Skús resnúť. Pojď dovnitř, pojď do smoku, kamo. Idem. A ty lítaj. Či už je cover, Bude to čo? končit ten smoke asi na chvíli tam. Ešte hráte. Vstávej! Nice. Už ani nepikuj. Nehajte si, On Ma vám pomohl. duru. 7 alive. Vyjebať sa. Áno. Nie, Ronaldo je lahni si. mrtvej, kámo. Lahni. Vidím typka, tu je za stromom. Počkej, on je šustý, to je dobrý. On ti šustý správný lidi, kámo. Zmrde. 2v2. Jsou tady, kamo, za tím kamenem. On je začal tlačit zóna. Ne. Pojďte, to dáte. No dobré. Knock. Nice! A poď, last. Kamenok. Ještě jeden na tom kameni. Jo! Yes! Kop. Hovoril som, že príde Ronaldo. Krása. Ty pí...